Ćao ekipa, dobrodošli u Janovi Matein video i tetkinom su se nakamarili na gumu i da vidimo hoće li oni sići dole. Ako ih neko ne pogura, neće, ostaće ovdje do proljeća. A imaju neku snagu za guranje. Dobro su odletli kako je troje. Ko je preživio? Ko je šta slomio? Ona je Teja malo prema onda zveka. Bjež tetka! Da li će tetka uspjeti pobjeći Anu i Mateji? Pitanje je sad. Oh no, to je Mateja. Oh no. Jan, sklon se sad. Dobar dan, djeca. Vozi! Jo! Izgubili ste putnika. Ti sretni, srećem. Pa Teja bune. Koje talente ima Jan Čolo? Da, vidimo mi to sad. Kakvi su ovo talenti? Oho! Uhu! Isto riba, delci. Bravo, Jane! Je li ovo Mateja Kvesi? Dobro si, bravo. Nije vruće. Zeko moj. Dobar? Hladan mi je unutra. Hladan ti unutra, to je dobro. Hoćeš. A sad ću vam pokazati kako to izgleda kad ja idem naprijed. Bravo. Tetka! Ajde, ma! Tetka! Juhu! Ovako sam raspičio. Ale, trik ništa, idem! Sad. Postaje kuma sa snijega, nisi na dušak. Sada se baba snima. Bježi bon! Teja, bježi bon po stazi. Bježi iz kadra. Bježi iz kadra. Nisam dobro, mi fali mi ne. I ovaj video upala se rasvjeta. Vidiš što su dobre sad ove snimke. Sklon se Teo, sklon nogu. Piči, tetka! To! Vidi svjetla gore. Nemojte I to je ekipa neustrašiva. Oni idu na gumi svi. Jo, ne, ispašće, nisu ni krenuli. Tu je tetka. Jao ne, promašaj. I ponovo neustrašiva ekipa na noćnom skijanju. Ajde, Jan. Ide tetka, Najdalje tamo. Eno, vidiš što je najdalje. Ide Jan Čolo, on je super uspješan sankač. Leti! Dalje, bravo! Bravo! I to je Mateja Kvesić. Bravo, Teo! Ajde, digni noge! Bravo! Ja sam liko Jan! Kao Jan! Sad!
snimam. Dobro si odšao. Babu, snimaj! I eto, to je to ljudi od ovog videa. Lajkujte i subscribeujte se. Vidimo se u sljedećem videu. I čao!